tunin zong fake za chom2 ho an sei khom kit uhitin like share chile comment subscribe zong an bol che uhitin ni izat ham khat zowa sak akon mithat ke man do thei a hi dem meithal chang khat in kumsom ni zawa mi khat anatha thei a hi dem submarine ho hi tuinoi za uma ahin apolang vet na ding kwat le window hol khat cha a umpon ipiti ama hi tuinoi za adei na laimun muna chi theile thei ham hitabang ho hi in sei diu ahin aban nei chan arangai kit u hite. Fact number 1. 25 April 1935 kum ahin Sydney kiti Australia gam ahin sak kiti nga zat khat hi anaman uvin amahon zong hichi tiger sak kiti chu aquarium achun anakoi un ahi le niphabep zovin a oi sunga anawal lu saho anani saho chu ahin lodo in ahi le mi khat khut zong ahin zawin ahi amahon zong khut chu analado uvin anavevin ahi le te tu zong anakitat in ahi amho ge lachun ngaman mi ahi lole tuiso get ho a akichep na a hi sak chun anane hin tin an gel un ahi police on zong khut chu investigation bolding in amhon zong analavin anakhol uvin ahi le hichi khut chu amho gelo lamta anahitan ahi khut chu sak in apetan ahi lodan anaman doun thilhim ahi lo le chom2 ho khatna ke tan tha ahi ti ana hedo un ahi hichi phachun police hon zong investigation na sata in ana bol un hichi khut chu hun so ta pi an hol mo u James Smith kitipa khut ahi ahin mando un ahi hiti chun aban ban in ahin khol un ahi le Patrick kitipa chun sum jia anatha ahi ti ahin mando un Patrick hin chemcha him ta khatna ata saho chu anasa tana tuisu gena anase lut ahi hichi anase lut chu sak chun anani a hun so ta anhol mo u James Smith chu sak ji in anachai thejun ahi. Fact number 2. Theihol ahin champra zong hi ine ting le hin athu loi khat ahin hin la 70% hi sugar chini saru hi azawe ti ahi ale ipidinga chini saruk hibanga hatna ine tingle thumlo ahidem champra ahin chini saruk ahat wang in citric acid kiti hi azawin hichi citric acid azaw ji achun ine ting ule athu a he jiu ahi strawberry kiti thei hi chini saruk khatcha azaw pon ama hi chini saruk azaw lo wang in citric acid azaw ki lo ji a ine ting ule thumji ahi. Fact number 3. Masanga aheka ina umukha uvem India Independent Day hi 15 August le kumsi in akimang jing in hin la India gamsung mun khat hokhat na hin 15 August ni hi Independent Day manglo uvin 18 August ni zo in amang un ahe Sipnibas kiti Nadia district eastern part of Bengal tehin 18 August ni hu ahin Independent Day amang jivin ahe 12 August 1947 kum achun India gamsung hi Independent Day hiding a hitaitin British ten an phong do un ahi hichi British won an phon do u Pakistan le Bangladesh gam teni border ho jong partition an bol un ahi Nadia Murshidabad le Malda kiti namun ho hi Bangladesh in an hop than ahi le agamsung a ho hi hindungen atamzo an hi ji uchun Bangladesh ho khut noijin an nom povin ahi hiti chun amhon jong ki phinna ja chom2 ho an bol un ahi le 17 August 1947 kum achun borderline partition ho chu atha be in an kai kidun ahi amhon jong aki phinnaw chu an hloling un hiti chun India noijin an un 18 August 1947 ni ahin amho ding achun independent anamu niu ahin ahi PV Narasimha Rao in India Prime Minister an po pet in aman jong 18 August a Independent Day aman uzong hi phalpi na anapnei pi in ahi
Fact number 4. May pum khat na mi khat ki kap a kum izat ham khat zowa thi hi chi thilso hi 1883 kuma ata anaso khat a hi in a he. Honey Grove kiti Texas gamahin Henry Jigland kiti pahin ajinu chu an ki hen pin a hi le ajinu Messi tignor zong chu ajipan a hen ji achun ama zong depression natna ananei lotan hiti chun achang in anaki that tan a he. Henry ji a anawnu athi lo ji chun a upa in zong anawnu phuba la ding tin aman zong pistol khat ahin ki choizin Henry that ding in ahung tan a he. Messi upa in zong Henry chu pistol achun anakap tan akap zowin Henry chu athi ahi sa phan achun ama zong achang in anaki kap li den kitan a he. Hinla Henry chu May chang in anakhapon akom a thingphung zo chu anasep khan a he. Hi chi thingphung nga May chang chu a den in kum somni zo 1905 kum ahin Henry in zong a inkom vel ho a thingphung ho chu a pu in a he. Hi chi a thingphung phu got ho la achun khat pen chu hei chan a phu go le anatubut tapon a he. Hi chi phan achun aman zong drill khat mang chan thingphung chu anavu wangin aman zong explosion a hom sung achun a heng lut in anapo ke sa tho in a he. Kum som ni walang jen pi thingphunga May chang analeng lut Messi upan anakap lut chu ahung leng do in Henry luchang lai ta in analeng lut in apet ta in ama zong ahin khu anabei ngal in a he. Hi chi thilso zong hi kidang ta khat chu a he. Fact number 5. Tuisu get hi lo le tui khang li na tulai khang adia galman cha hol a apoimo pen submarine zong hi khat a hi. Hi chi submarine hi ivet le akot hi hen a window ho glass ti ho akimodo ji pon ama hi ga he thei ding in hoita silky ball box tabang khat zong ti thei khop hi la ki sim high technology khat chu a hi. Ama hi akot a window ho la a hi pon apolang vet na ding iti chi a tilho ata kha aji lo a hi dem. Fighter jet ho adangdang ho hi missile ho in azui le a het na dinga radar a bang in submarine na hin zong sonar kiti a umin a hi. Ama hin sound wave ho chu tuila in alha do ji in ichi alha do sound wave ho chun akoma thil ho chu agasu kha a hi lo le agato kha ting le ahung kinung le ki ji in ichi ho chu sonar chun object chu ipiham a hi lo le agam la a ham anaiza ham ti ho chu ain het sa information ho chu ahin pg a hi. Hiti chun submarine ho hin tui khang len tui noi lang pe pe a thei juwa chi le le thei a hi uvin a hi. Tuni in seina wa hin neu khat be I het na ho akibe lap sa iphat chum pi kha u a hi chun hin support jing un lang subscribe bolo lai hon jong na bol so u hitin sei khil kha ho ki ngai dam u hitin tuni a dingin hi chana hin ana sai kit u hitin next video ahong kit ka sin I now mun che in I bon chawin mang pha.